Onde igamba ria ngavana Kawira Mwangaza riria rigukari kugwetwa na arua ritiritwe bamwe ba MCA ni boritia Meru kugia no kiri ni untu mugambithania uria ukuthikira igamba riri gatuka rikoti na arua ni untu bwa ngugi ingi cia kiobisi baugite te igamba ria Mwangaza kiritiritwe endi ni magamba jonthe jara jokari mbere ya mugambithania uju na kwa utiuma uria athingati ba Kawira Mwangaza bakwethia ati igamba rikathikirwa mwaka jwa 2027 igamba riri rikagwetwa kairi Jumanne ya kiumia twitite. Boniface Mwongera ari na ripoti eje na njira ndiku. Igamba ria kwa obisine kwa gavana Kawira Mwangaza rithitangite bunge seneti kotine mirimane ja Nairobi rikethiro rikija mbere mugambithania kana na gichonko mention jumene kiumia kitwitite nyuma kuthora gitetithwa ntukwena arua imugambithania Bahati Mwamwe uria wina rio kuringana Mwamwe kiri notice ira nenkanirite ariwa kiumia kikentheturi akethirwa riome kiringo iche kethirikari kana gichunko official duties na ko magamba jonthe ja kiumia iki jakethirwa jagitaitithwa mwanga kiumia twitite ikumane nontu bau nande MCs bamwe bakuma kaunti Meru baraba ukareja Nairobi bakirene natwe baugite iwithire mugambithania onthe kwithirwa gitetithi igamba na mbere na kote kuga kwithirwa kiritijaniria jura gavana Kawira Mwangaza na thingati bawe bakuga manjanges yonde several of them bareome for official duty na ibontu mamba yara yonde burite kuthia kiumia kija ikirwe next week so tukwenda kwira antu betu bethe baina subira batige kuthwania kakwina mantu ya kurua in between now onto yamba retire mbere nondu turonete antu baingi bakarega kwa eti mamba ya kambo mwaka 2027 ka 2028 ireka baba kuria bawete anga kesi kambo mwaka 2027 atubere Meru is not Embu na ria mantu ya Embu ya kai gukutari na president ira cia set na court ciitana cia na president na boka tibe kuwa so bahati tu ina imani by 24th kwena mention ruling to na imani by show me be lebi that auto ketho atekuthiria mantu yana mutuma ara kiapo nontu currently no governor oho bari ugabo beno irigiro bonene umbani bokethro bokija roterero ao are bakwa ko muri mojo zirika ontemino direte kiumio bobwega nontu etithirite na governor kuthite kwena confusion muno Meru nguge ite kwenderea bwega tathaiji twina health workers barabenderete kwithira bagomete na confusion yiu irio indi mbirika gitagate gukuraja confusion yiu ikathira riria governor Mutuma akomba kwithira igitine na bakithombero litoburu bari ugojo ngira turingenda kuromba judge ura ine gamba riria turia Meru na bati kuthithia haraka akathingata ntuku iria ibatere nikenda tumba kwithwa twina justice antu ba Meru bomba gwitiro ngugi ura kwagirite na muntu wothe igwa aking'anairwo ini nandikira tukwenda kwira Meru vetu tukwenda kubera kutina ogwa bwiko kana bwiko tonto procedure twathingatire procedure ora kwagirite ndene assembly yetu na batu mantu jetu tukumanya kabwa nkiripotera Ntoshero TV kumaja kengine ngine kineki mushusho Nairobi mbita Boniface Mwongera.